Riria mundu agia na mutino hindi ya kuheo mwana ona kana riria mundu agia na ndihio ni auraga ona gugakinya amwe ni megubatara thakame. Gukiri uguo gikundi giki kia andu ethi gikoya mweke wa kuhunjia ndumiriri ya kumatha thakame kuri muingi niguo kunyihia mathina maria maumiraga mundu agibatara thakame. Bora uko 50 kgs and above umequalify kudonate damu. Zingine ukija kwa blood bank utajaza very short donor questionnaire kuangalia kama you qualify to donate, na usipo qualify the doctor you'll find atakuelezea nini utafanya to be a better or to become a regular blood donor. Gikundi giki gikoretwo githiururuka kaunti itiganite bururi-ini na riu gikinyitie thabari yao mwena wa Embu. Ukidonate mara 2 tu kwa mwaka, we will be able to stock or fill the blood bank. We are saying ile damu iko kwa bank kabla mgonjwa apatikane ndio inamsaidia akishaenda hospitali. Kaunti nyingi ni ire ceceni cia kuheana na kuigua thakame, no kuona andu mateng'eraga riria kwerikana mundu ni arabatara thakame, nikio gikundi giki kiyumiritie kumenyithia muingi. Turoria andu agima muno mundu erutire athie aheane thakame. Bururi-ini tukoragwo na center kundu gwitagwo Githumo, tunegi Eldoret, Naikuru, Mombasa na guku Embu kuria turi umuthi ona Nairobi. Mambiriirie thabari ino mwena wa Githumo, Eldoret, Naikuru na Nyeri. Riu magitanya guthii mwena wa Mombasa kuria makarikiriria macoke makungwira kaunti-ini ya Machakos. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.